Assalamu alaikum cemaat. Bugün 15 fevral. Nokende Lelin jolda Mıtfı degen ayıldı. Munoğu sındı. Kırgızcılık eken. Başında ele aytıp koyun. Akçaсын kaça dedin? 320 ming so'm sodalashu jolu var eken. Maşallah deytiran atışıl eken de ballar. Buna key. 4 yıl aygırda жүрген eken. 4 yıldan beri 10 ta bege koyulup 7-8 kulun alat eken. Andan da öz tegizile boz bolot eken, ali ölüp bala salып койгондор. Don aşkan oşuncha kulun alat eken. Bunu atты көртасыңар да жигиттер. Мен мактасам жаза татыктап аткен. Көкүрөк баш путу колун айтып коюн. Жашы жазга 5 асый, бою 1.60га чамалы бар экен. Өтө жоон аткен болду. Айгыры бар экен, эч кулактарга эле чабып жүргөн экен. Дыйкан адамдар да экен. Азыр номерин коём. Содалашы жолу бар экен. Балдар дыйкан адам экен, сода кылбаган адам экен. Мен ушу постоянно атты өзүң алып ала бересиң дечиле, ушул атка тийбей турайынчы. Şu dıykan özü mezakıl zor kıl satmasın. Ne bileyim? Pel kuruğu coş uğraş ya. Coş aka. Çok. Pel kuruğu coş eken buna. Kökürek canı. Gektirgen de kökürek ha. Жүгүргөндөр кандай экен bu? Жақсы aka. Bir şey çapalap koyçu eкен. Doğru koyayım. Болор экен, каягына чапсаң bu. Кой берчи бе. Качадан бери турат bu уğraş ya. Maşallah. Oğlan жакшы экен, burası туруп калып Kançadan beri bagыл турат берди? 3 aydan 3-4 aydan beri şurada bağıda eкен. Oz birimde kağa koyucu eкен patron. Ha bu.